Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Lorna adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan a bumaybayag ti relasyon mi adda ugali na a madisdiscobrek adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Intong Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates po. Ay, wanan niya. Intong Domingo gaya man. Umay ka ah? Pampanunutak nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pa'y lang imbagak day takan ka. Uray awisin na ka nga update kayo iti boyfriend mo. Una day iti awis ko kan ka. Ayun gaya man niya. Oh, yam amunak to iti boyfriend mo Maam-amom to ni Fidel. Di mo to pa'y ngamin ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to intong Domingo. Bilibak talaga kada kayong agkakabsatan niya. Oray liman atawan, anatay day dinanang nyo, silibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyain na kami, no saan mi asurutan ti kayat na. Sa bagay, pakalaglagi pa nyo kan kwa na Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyaman na. Adda kadipay ka na yonan nga order yo, ma'am. Awanan. Okay, aya bandak tulan no adda pay. Sige, thank you. Oh, Fidel. Kasalitan ako Anya ti Serbina nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplipas ngamin ti games ko. Anya kalaki din na yan. O anya, umay ka intong Domingo iti banay? Tapay mo maya. Anya kamatan. Intex ko pa'y kan no apay. Nalipatang manan. Apay namin na yan. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Natay lang arugan. Celebraran nyo pailaan. Kat, sigod mat nga aramiden mi da ito atinawan. O anya, umay ka? Anya ayati papanak intong Domingo. Adda pa panam? Kat no, idi pa yung bagakan ka da ito Masapa ka di nga umayak? Kayat ka nga minayam amo ka dagiti kakabagyan kan gagayom ko. Ay, kababain sangat. Aduda? Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Ngagpaiso. Saan pa'y asimang patagi ti daduma? Ket, sumango tayo nga roden iti lamisaan. Kahit kung aramanan dagiti sagana yu amakan. Sige, intayon. Nga maguray ka, kaslamin adda orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gates. Sus! Ururayan ti boyfriend mo anya. Awan ka di pa'y? Awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon dito'y probinsya. Intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. O may tumit lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Wen aman. Apay ang nakalidliday ka.
Nabannog ka kadiunay ang nangasikaso kadagiti nagado a bisita? Ading, siya kung timang yurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Ay, awan mo't ni Fredel manang. Saan nga emay? Mas daawak mo't iti dayja a boyfriend mo. Diyak pa'y nakitkita apulos. Ita kumaang nga imay, tapno yam-am mom kadagiti kakabagyan tayo. Ay, saan nga rod nga emay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din dayja a tao. Panakkunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na kan ka? No talaga aseryoso, imay kuma, tainyam am muna ti bagina. Oy, LQ kayo kay ni Fredel anyon. Yak kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Iparit na anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin at saan anak parparang. Oy, friend, amangan mat no ada ilamlamang na. Ada nga ta ilamlamang na. Mapankantuman ni Jabalayda. Taamuam ti pudno a kinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawaan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawit tan, Lorna. Wan, dito itan nga aguray. Talumabas mutlaang dito'y dagiti jeep. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino rita Ni Fredel. Ha? Iso data ni Fredel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa ka sa Rita. Diyak kaya't ako sa Rita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyak? Sorry. Umuna akon, Lorna. Nas kanyag sa Rita kayo kay ni Fredel. Sige, friend. Ington bigat tumanyan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpaila ka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada ngamin emergency anak panak. Emergency. Kilaat-latan nga emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan na ka. Agparin tumangak. Ay, nadaramitan. Agparin tumangak dito sa ngwanan. Tapno pakawanan na ka. Tumakder kan. Nagaduti tao dito'y paradaan. Kababain. Saan ka tumakder? Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. At yaman ka, babe. Entang harudan ag merienda. Namiskan kat. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? Wen Ay! Isubit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Diyak matan na yamamukan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawata. Nagsakit ngamin tinakam ko iti inaramid na. Nga mayat itan. Inimbitaran na ije balay na. Okay, mapan ka Una, talaga ang mapana. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamot ti panakilangan na kadagiti kabalay na. Di tam anay amaam mo ati boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Lorna. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga'y tikadwam nagnanaad ito Ninanang ko. Ayan na nga'y. Napan nakipalingke, itilupon na ka ng tayo. Kasta ka di. Iso nga pagururayan ta. Anya ti kayat mong aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro, day tala ti aramidam anya. Ti agkom computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bahakmat, ket adda kwartak. Day tala ang tar aramidam. Ti anya? Ti agkom computer games. Anya pa hingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita.
Nagado, ti tao. Ninanang mo day ta si Mampay. Ay na, nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon. Kabaalan na. Ay nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, Nana. Sino ka? Balasang ka? Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Friedel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, Nana. Sige man, balasang ko. Dahil na, nagsakit paikit din ti si ikat ko ang nagbagbagat. Inayaban niyo kuman ni Friedel at tinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dinto pa rumrumar dito balay day tatao. TV, wano computer la ang tias asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursuro ang kinimanang ko, Nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si Bibiyag da kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kinimanong ko. Ni nanang ko, nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Ano ti araramidam dito kusina? Itay katayang ururayan ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga min tilutuan na. Bay amon. Kabalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung ti makaam mo dito kusina. Ay, sige, Nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Friedel, apay kasta ti panagsasaom kininanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasayang at ti panagtungtong mi. Uray yak pigsaan ti panagsaok. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ijay salas. Intag computer. Nabanugan ti matak nagkom-computer. Mabisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan tayo di abakatan. Oy, Nanang! Ikan na kami na iti meriendami kan ni Lorna. Ay, huwag gayam anya. Ay, nalipatak batan. Darasam Nagbuntog kan nga gunggunay abakat? Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Uwan. Manganak man. Ay, una yan. Ay, anyan day di abakat. Ay, agungat ka mo. Awan ramraman dahito itinimtan, Diyos. Aguray man. Friedel, agtugaw ka. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman dahito, Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasidya ka na, anak ko. Pangaldawan ka tsak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Unak ngamin at tulungan kayo, Nanay. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Friedel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalin ay jay nga anak ko. Imalan sa itiday di tatang na anaungat. Kasta kadi? Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton daytoy. Mangan kayo ti ato, babe. Diyak kaya't mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya? Isupay ti aglaba? Pinaglabak tasaan ang naglaba idi Sabado. Kitni, awanan usarak. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inak ayaban. Diyak kayat timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisin day giant. Nana,
Umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa, ay balasang ko. Umuna kayon kan ni Fridel. Di nakpakadanagan. Isumat lagayam anag kutong kayo, tanagadutar aramidan nyo. Rumbang po mga itiday tanga edad yung, ay ginana kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat, balasang ko. Umay kayo nana, kani agawid akton. Ay, agawid kan, aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako nana, ket amangan no saan dakto na makita. Ah, saan kan nga agsubli dito'y balay, may? Balasang ko. Ay, apay ngay, kat kaayan-ayat mo mat ni Fridel. Oh, adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laan? Nasingpot ni nanang na. Awan makunakkan kwa na. Ngam ni Fridel. Oh, apay ni Fridel? Saan namit ares respeto ni nanang na. Bugbog kawan na, kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak? Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kwa na. Gapu iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnok at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyami. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunute, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo ken kuana, kasanunto, nuda kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo. May papan, iti saan ang nasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris katagbalbaliw. No naaramid mo dayta kat saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras ken panawin mo, iti lalaki, asaan na nga mo nga ipateg, ken erespeto ti inana. Awan tayo dito lubong, no awan dagiti naganak tayo. Uraan niya pa tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto ken pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, ti mangsupapakken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katuganga. Iso nga inaramid ko ti may sa abanag nga iso ti amok a solusyon iti problema. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, yamam mo kada kayo ti kaayan-ayat ko, ni Lorraine. Lorraine, iso ni Mamang. Agmano mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrabaho ka ka di? Wan mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at ngarot no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine, isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalay sa? Pasensya kayon mama. Mama, saan ko mamat akasta ti pa nagsasawyo?
Sa dinong nga ro ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay, ti pakaagayan, ti kasaryo. No mabalin ko mama kat ija Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura ija ayan nyo nga ro ti pakaangayan, ti kasar. Pasensya ka ko man kini mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ijay balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asao. Datatang ken na ng laang yan kan dagiti daddo makakabagyan mi ti pasang atak dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya ha. Aw-awatem latta ko man ni mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Isu ti inam, isu arumbang na awata. Kumusta kayo, Nanang? Ay, nasaya at kami mutlat ta, anak ko. Sigang ay, kumusta ka matandita? Okay, aklaan mat, Nanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Ngadan ka ayan ayat ko? Awod, anak ko. Nadakamat mo idin. Apay ka, day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, Nanang. Anya? Masikugak nga mi na, Nanang. Kat ano sanyo kumaada kayo laangan ti sumang at ito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay, kat no kastati ko nam, anak ko. Agyaman na, Nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine? Apay kit din asaan, Mama. Da kayo laang matikadwami dito eh. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adda mo trabaho mi adwa. Nasaya at mo't nga ron, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Saan na mabali na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo? Awan parikot iti dayta, Mama. Agpada kayo gayam iti oras ti sarak. Kan iruruwar iti trabaho. Itala ang dayta, Mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarat ni. Agsukat-sukat namin ti oras ti sasarat ni. Gasta ka di. Ala, mangan tayo nga roden. Kaya't konti agina na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-adda kanyak nang runakat agina wakpay. Ala nga roden, mangan tayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Addan ti bilti danum kansilaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, Mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangidul-dulin iti sweldo ni Eddie? Wan, Mama. Siyak ti mangidul-dulin iti sweldo mi adwa. Adda madlaw ko kin ni Mama. Anya dayta? Kasla nasakit tinakam na asyak ti mangidul-dulin iti sweldo. Natap mo laang dayta. Pagbalingan na tao akatulong. Awan mo't nga ron sweldo ama itadda. Nagsaya at katibyadan. Malpas da amangan, maturog dan. Ay una yan. Kunakon kat, agong ungat ni Mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong-songbatan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit ni. Lorraine, ikandak man iti kwarta. Pangusaran niyo, Mama. Apoy adamagang pailaang. Ti kwarta ti anak ko ti pangtadam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatanga. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod ni abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawang no sana siyak? Ita? Bukbukod ang matan di sweldo na! Ay, unay matan di kasta pa nagsasauyo, Mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikan nakiti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, Mama.
Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga aglive akong iti trabaho. Ay katuan Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamag. Bye-bye amlatan. Wala, ngam datamat amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay makaurnong ta iti pagbalay tano kasta. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gaputa aga nakakon. Dakla kayat nga damay ibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na Eddie, naimbaglakit din. Tanaira na nga adda ka iji balay, idi nagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitaan ni baby nagpintas, karuprupam. Wen tasyakit nga rod ti inana. Ayun gayam, ni mama ko na nasumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabaalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited, iti panaganak ko. Saan kumamat akas ti panunutam Kanayon mo lang tan isaksakit ni mama. Saan matakas ta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kung kumpormi ti mapampanunot mo. Ay, darasat ti agigos na nakaturog pa'y ni baby. Ang mga numakariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Gustong da ito agigos, agbanlaw akon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kaya't ko ngamin manintag trabaho. Sana bali, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ta. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak ta. Anya ka din man hindi tang ibagbagam, may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mulat ka ni mamam. Uray agdadata ang makitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laeng dejay. Uwan, ngam saan mo ka di akabailan atob ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agtawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray among apagmadyong na. Kaano tanto ngay ang makabalay no kastalaon? Anya pa lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kaya't ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursuruam ti makisama, ta makipagnanaad kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam, tako namot amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang. Anak mutlaan dang iti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat. Awagan naklaan. Ken no sumanao, saan mun apan pansinan. No problem, manang. Amok matkit din ti ugali ti katugangam. Don't worry. Kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangrona ma. Uray saan mun ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta ang ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto ibiyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di matlaang. Ay natatang, basit laungan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at ubngaran ti inana. Gagangay day ta, anak ko. Ti may bagat. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga makaano sak.
Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom kadimanang. Itay napanak gimatang iti siyampo di ta store. Si kamot kan ti pagchisismisan dagiti kaaroba at chismusa. An? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na. Ti katugangam ti nangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo. Bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta? Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak ka dagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pa'y lang ti birukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pa'y lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaong kanyak. Sikapay lang ti nakarami kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat korta kayo. Bastos ka talaga. Sikatimang patay kanyak. Anya ti mapaspasamak dito eh. Diyak makagas. Ipanak iti hospital. Eddie. Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka matin, Lorraine? Di mo lang ka di mapasensyaan ni mama. Napunuhan akong Eddie. Iso akinong prontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti kaaruba. Hindi mo labi na ibayanan. Masapol payla makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kaming iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong aging pagi. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kaya't makita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanidin, nauma ako. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Lumabalin ka doan na ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldo. Ay, okay lang kanya. Uray saan mo na nayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanya. Agyaman nakiti kinasingpat mo kanya, Kida. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Nagpintas nga ubeng. Nan, sakmamat timang saklot. Ay, aguray ka pa'y mat Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Iba't ipasublak to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katubanga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod api manawa ko nanang. Apay ngin mawag ka. Anya ti bagang. Di ka di ipapanaw mo ti among asolusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pailaang ti bagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamata ka sa Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban iti inam. Saan kat ajay ka na yun asyak ta ang paspasen siya, nga uray saan asyak tagbasbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadag iti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman ak pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Agdaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, noan niya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tama urnos tumatlaeng ti pamilyayo.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Louis adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalaing ko a makipallot, jak na puutan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Louis. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ikanak man iti kwarta. Ada babayadan dami ka ken Jessel iti pagadalan. Ita ka din ti pa nagbayad da. Wen ka nung arod. Awan pa'y kwarta kita. Intun Lunes ton amanteda. Anya nga awan, katadamat nakita ka kwartam iti kalman. Ipustak nga rod dayjay iti pallut intun Domingo. Ay una yan. Tanapat patagpay tapagsugal mo ngam ti babayadan dagiti anak mo iti pagadalan. Umadunto dayjay. Isuad di ka sumano. Tapno sa anak ngagmalas. Kasano nga ron ti babayadan dagiti anak ta? Diin ka pala ngumutang kaninanang. Ibagam abayadak intun Lunes. Kasano nga rod, numaabak ka? Mga bako na mga mina. Tapno mga bakak. Si kalatan ti mapan umutang kaninanang. Tano awan ibayad mo no Lunes, makaamu ka matan nga agpalawag ken kuana. Ala. Sumardeng ka na sumanaw. Siya kung ti mapan umutang kaninanang. Anya ti masapul mo, Luwe. Umayak ko maumutang, nanang. An-anuam ti utangam, ipalot mo manag. At daw sarak apakipalot, nanang. Kat an-anuam nga rod ti umay mo utangan. At ang aron babayadan dami ka kan Giselle J. Pagadalan da. Na. At da ipalot mo, ngamawan pagbayad dagiti putot mo. Saan abale? Bayadan kayong tuintun Lunes. Basta siguraduam abayadam inton Lunes. Amangan numaabak ka ket awan ton ibayad mo. Di yung amin ununaan ti pan nakaabak ko. Numangabak ka, dubliak ti ibayad ko. Bigbiga, ngamday tamanok mo manan ti aprusan. Bigbiga, isuadi ka mang malas. Panawan nakman ngamin dito'y arubayan. Imbag pa'y dagita manok mo, ta kompleto da iti vitamins. Ag shampoo da pa'y. Idinto ta siya, dinak pa'y maigatangan ka dagita. Ay katuan ta ipalot ko nga rod ida. Apay, sika, maipalot ka aya. Kasta gayam. O sige nga rod, mangrugi ita, day tamatan manok ti asawaam. Isudan ti kaiddaam. Mabalin ayamat nga asawaan ti manok? Wana, tadagitamat la jas kaya manukan ti dungdungwam. Di ka agsaoy ti kasta bakit? Taamangan no agpasugnod dagiti manok. Kat saan na ta pangabakan? Tatuin ti bayad ko, nanang. Ne, sobra mo't dayto. Balatoy dayta sobra, nanang. Saan aya nga imbagak? Adublek ti ibayad ko no mga baka. Apay nangabak ka? Ay katuan Isu nga rod nagdoble ti kwartayo. Ay kumaya nga rod nangabak ka? Panagkunak. Mangrugin ti panagswertek, nanang. Ay naanak ko, isardeng muki din ti makipalot. Amangan numabawi pa'y ti pangabak mo. Saan yung amin nga ibagbaga ti kasta? Tapno sa anak ngagmalas? Adula amin. Ay katagyaman na nga rod dito'y balato nga inted mo anak ko. At iti kwarta ba kay? Ingka makipalengke, iti naimas amasida. Kaya naggrocery kamitan. Ha? Nagadun tayo kwarta? Una,
Nangabak amin dagiti manok ko. Ay, katswerte mga rod nabayadam ka din ni nanang. Ay, katuna. Doble pa'y at imbayad ko. Nasayaat nga rod. Ngam itala ang aswerte kalakay. Saan mo nga amo kadagiti sumarsaro nung aldaw? Na. Di ka man kumontra ako nak. Takasuron ko ti kasta. Alagid din, mapangkan iti pangibabaunakan ka. Adda ka manan dito'y ayan ti manok mo, Manong Louie. Damag ko kat swerte dagiti manok mo. Nangabak ka no amin dagiti manok mo Adda dayta iti panangaywan ka dagiti manok. Ken maysa, di kalidad dagiti manok ko. Manong, mabaling ka diti sumurot kan ka. Inton sumaruno makipalot ka. Ay katuna, apay ki dinasaan. Surutam dagiti manok ko. Tapno sigurado ang mga baka. No kayat yo, alain dak akatulungan nyo ang mga iwan ka dagiti manok yo. Basta datangdan ko Tadye tangdan ko. Isumot ti ipustak inton makipalot tayon. Mayat day tasing-asing mo Mala, alaan ka akatulungak ang mga iwan ka dagiti manok ko. Ay na, agyaman Manong Louie. Umay ka. Umulta di tabalay. Tentag merienda. Pagsaritaan tamutan, tisingasing mo. Tugaw ka pa. Agyaman Manong. Giselle, umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Amamumat siguro ni Alvin, akaroba tayo. Wan tatang. Hi, Manong Alvin. Hi, Giselle. Manipo dita. Isun ti katulungak ang mga iwan kadagiti manok ko. Isu adi kayon mas daaw. No kanayon yu ang makita dita paraangan. Wan tatang. Halaman nga ron. Ingka mangisagana iti merienda. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Sige nga ro tatang. Manong Alvin, panawan kayo pa'y. Mika, ni manang mungay. Aday di parangan, tatang. Saan ka di pa'y analpas ti panagwalis na ijay? Itay pa'y laang nga day jay. Katnog tungtungtung dakin ni Manong Alvin. Anya launay ay ti pagsarsaritaan da. Diyan mo, tatang. Ingka ayaban, ibagam asaan na adisturbon ni Alvin. Tapno maaramid na ti trabaho na. Sige nga ro, tatang. Mapan ko ayaban. Kaano ka di manan ti panakipanlot yun nakay? Umadanin, bakit? Baglakit din, tanda ni Alvin akatulungak. Sa anak unay amarigatan ang mga sikaso kadagiti manok ko. Kasano ngay numaabak ka? Kinunakmat asaan mo nga ibagbaga ti kasta. Tapno sa anak ngagmalas. Diyak nga rin maliklikan ti agdanag. Ama ano mabawi pa iti inabak mo. Agdublikit di Uray kita Ala, makaamo ka. Ngam numaabak ka, isardeng munday ta apalpalot. Agbirok ka laangan iti sabali at trabaho. No makagraduar laki di dagiti anak ta. Isardang kung tumot kan ti agpalot. Sigurado ka? Wen. Araramidak mutlaang daytoy. Tanala ka pagkwartaan. Para mutlaang iti panagadal dagiti anak ta. Mapan kami, bakit, Giselle? Agan kayo alakay. Sabay la kuma. Taagswerte kayo manan, tatang. Alvin. Ne. Alvin kun kunam matlatan ka ni manong mo. Ay, wan gayam. Manong Alvin, kunak kuma. Agyaman Giselle. Ala, mapantang arudan, Alvin. Tapno santa amala daw. Wan Manong. Sige Manang. Giselle, mapan kami pa'y. Adto iti pangabak mo, Alvin. Wow. Ninayunak pa'y daytan. Iti kasta, gumagat ka amang tulong kanya. Agyaman ako nay, tata. Italang ang makaigamak iti kastoy kadakil akwarta. Kahit agurnong kamat, para iti masakbayang. Sapayawan mo't nalpas mong adal. Pudno day ta, Manong. Masadutak namin nga agadal. Ken, awan mo't lang pag-adal ko. Agawa ang nga ruti agurnong Tagsuswerte tapay. Pacheck, saan nakanayong ti swerteta? Wen, Manong. Nukasta, nangabak kayo manan, lakay? Wen,
to iti kwarta. Agurnong ka. Iti kasta, adda usarang dagiti anak ta. Wala kay. Ay na, maragsakan akman, tanangabak ka manan. Ingkan tumanan agpalengke ka naggrocery. Wala kay. Ngam panagkunak. Agina na kayo pa'y amakipanlot. Amang ano saan kayong naagswerte dahi ti sumaruno. Sige, no dahi tatikunam. Sana bale. Medyo dakil mo't dahi pangabak ko. Wala, narigatan, numaabak tumot laang dayta. Mika, napananmanan ni Manang. Simurot ka ni Manong Alvin. Anya? Sa dino? Nagtulagan damot nga agdate ta. No mangabak ni Manong Alvin iti palot. Anya? Ado ti kwarta ni Manong Alvin, tatang. Iso asimurot ni Manang Giselle. Apay nga ron adi mo imbagbaga. Saan kayo mo ta nagdamdamag, tatang? Ti awanan ba ing Alvin? Saan nyo kadi akayat aparakin ni Manang Giselle ni Manong Alvin? Anya ngay ti masakbayan na kan ni Alvin. Katawan matrabaho na. Kat, makitrab-trabaho mat kada kayo, tatang. Basta, jak kayat dayjay nga Alvin aparakan ni Manang mo. Sa anak ka di amay kari iti anak yo, Manong Louie. Anya nga ti masakbayan di anak ko kan ka. Katawan matrabaho. Tumultulong akmat kada kayo Susweldoan nakmat. Basta, di mo as-asit ganji anak ko. Ay ayatak ni Giselle, Manong. Nabayagan na sinong batan nak. Saan nila nga imbagbaga kada kayo? Uray pay. Nukunak aliklikam ti anak ko. Liklikam. Tano saan? Ikatan kan at trabahador ko. Dakas na, no makirelasyon ka ni Alvin, tatang. Awan nagadalan na. Agaywan laang iti manok ti amuna. Kat, uray da kayong matatang. Isumot lang ti amuyo. Ngam apay ngay akinayat na kayo ni nanang. Basta, tungpalan na. Tano saan? Papanawak ni Alvin. Saan nyo ang mabalin nga aramidan ti kasta, tatang? Addan na pasamak kada kami kan ni Alvin. Anya ti plano nita? Napalalo ti pungtot ko kan ni Alvin. Ngamawanan maaramidak. Anya nga ti plano? Ituloy yulat ti makipalot. Saanan? Isardang kun ti makipalot. Jak kayat amay salang amamalot ti pakiasawaan ti anak ko. Kat anya nga ti aramidam no samardang kang agpalot. Agbiro kami kan ni Alvin ito sa bali at trabaho. Kat ni Giselle, ituloy na lata ti panagadal na. Saan ta pa ida pagkasaran? Agtrabaho ni Alvin. Iti kasta, makaurnong iti pagkasarda. Ay, day talagayam ti makapasardeng kan ka nga agpalot, lakay. Kaya't yung asawan, Manong. Ilako yung dagiti manok yo. Wan, sardang tanti agpalot. Di awan mo ten trabaho. Agbiro ka iti pakitrabahoan ta. Agurnong ka, iti kasta, maikasar mo ti anak ko. Ha? Kaya't yung asawan. Kaya't dako na para iti anak yo. Anya pa nga iti maaramidak. Amok nga dan napasamak kada kayo. Pakawanan na kumamanong. Ngam ay ayatak namin ti anak yo. Ala, agsagana ka nga rod. Tainton bigat, mapantay ti amamok. Amangan wadda mo na pangisarkan na kadata. Amom ti agkonstruksyon? Amok Isumat ti sigod at trabaho. Nasayat nga ron no kasta. Agsarita ta itinalapat, Giselle. Anya ti pagsaritaan tayo, tatang? No saan mo akayat aparitak ti relasyon nyo kini Alvin. Ipastag mo nga ron ti agadal. Agkari ka apalpasam ti panagadal mo. Uwan, tatang. Ikari, agadalak na imbag. Agbiro kami iti trabaho kini Alvin. Agurnong iti pagkasaryo. Sana bale. Tumulong akmatlaan iti magastos. Agyaman tatang. Kat, pakawanan da ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangan. Kan nagbasulat. Nakagraduar matlaan ti anak ko, Mr. Lonely. Kat ita,
nagkasardan kini Alvin. Awan mo ti makunak kini Alvin, tamalaksid ang nagaget, dakkel ti respeto na kanya. Tungpalen na noan niya ti pagayatak. Tuy pagayam mo, Louie. Agyaman pagayam Louie, iti daytoy apakasaritaam. Nasayaat mo't laeng, tasaan mo nga intuloy ti panagpalpalot mo. Saan mo nga insungsong ti nagbalin ang manugang mo, no di ka tinulungan pa'y ang nagbirok, iti nasaysayaat at trabaho. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailing nga di tinagan a Louie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.